ambasadi Angole u Beogradu 17. septembra održana je izložba povodom rođendana prvog predsjednika Angole, Antonija Agostinha Neta, koji je bio nacionalni heroj u borbi za nezavisnost zemlje. Na izložbi su predstavljeni detalji iz života pokojnog predsjednika Agostinha Neta, njegovi susreti i razgovori sa drugim značajnim državnicima, uključujući Josipa Broza Tita i Fidel Castra. Pored fotografija predsjednika, predstavljene su i provincije Severna Kvanza, Benguela, Huambo i Luanda, na kojima se vidi izgradnja i tehnološki napredak zemlje. Predstavljeni su i karnevali iz različitih regiona Angole. O tome koliko je značajan ovaj dan za Angolu, rekla je Iria Ângela Santiago, konzul ambasade Angole u Beogradu. O Dr. Agostinho Neto, falecido Dr. Agostinho Neto, foi o primeiro presidente da Angola libertada. Ovaj dan je veoma značajan za Angolu, jer je Agostinho Neto bio prvi predsjednik oslobođene Angole. Podjednako je važan kao i Dan nezavisnosti. 11. novembra proslavit ćemo tačno 40 godina nezavisnosti Angole i svi Angolci će učestvovati u ovome. Izložbi su prisustvovali diplomatski predstavnici ambasade Angole u Srbiji, ljubitelji izložbe kao i studenti iz Angole koji studiraju u Srbiji. Izneli su svoje utiske sa izložbe. Estou aqui na Sérvia já vai a caminho de 3 anos. U Srbiji živim već 3 godine, a prvi put posećujem ovu izložbu. Jako mi se dopada zato što predstavlja istoriju naše zemlje. Prikazuje gde živimo i kako smo se borili za mir. Veoma je značajna za sve nas Angolce, ali ne samo za nas, već i za Srbe i sve one koji žele da bolje upoznaju Angolu. Danas mi je prvi put na ova izložba, čisto da došli smo tu da bismo saznali više o tome što je uradio naše prve predsjednike dok je on je bio živ, da vidimo koliko čovjek je imao hrabrost da se bori protiv Portugalac kolonija. Tako da dopadam se nije samo meni, nego pretpostavljam da svima što su ovdje, nama je baš prija da gledamo sve ove slika, baš i o tome što nam posjeća na neku stara slika, da imamo u glavu kako da bismo mogli u budući da se borimo i mi protiv bilo koji, da bi branimo našu zemlju. Essa é uma exposição que retrata aquilo que foi o trajeto de vida do nosso herói nacional. Ova izložba u ambasadi Angole predstavlja životni put našeg nacionalnog heroja i prvog predsjednika Antonija Agostinha Neta, nakon borbe protiv portugalskog kolonijalizma. Ovde su izložene i njegove knjige i mislim da bi bilo dobro da svi Angolci, ali i Srbi, posete izložbu i upoznaju se bolje sa njegovim životom. Pored izložbe slika, posetioci su mogli da vide i izložene knjige pesama Agostinha Neta pod naslovom Očiju bez suza i Tragajući za životom, što pokazuje da je predsjednik Neto, pored državničkih sposobnosti, imao i dara za pisanje. Izložene su i knjige drugih angolskih pisaca koji su prevedeni na srpski. Izložbu koja je otvorena 17. septembra, svi zainteresovani moći će da posete narednih 7 dana u ambasadi Angole u Beogradu i saznaju nešto više o samoj Angoli i detaljima iz života njenog prvog predsjednika Agostinha Neta.